سلاف تماشاوان هجا خلقك نو جه برنامه هفته آرکه دست پیدا که از شیخ و عفرینی از جوارا پیشکش بکم. مجرا خلق ما یا ایرو گرا پنجان یا کمیته دستوری یا سوریه صدم چنه کو افگر بسر نکد و چه هشت کو شاندی نافدارتیش بو سوریه گیر بیترسون بهوی به. رژیم چما لسر ناو عربی د کومارا سوریه ده رجده. نونر کردان د کمیته دستوری یا سوریه ده چاوا کار لسر چسباندن مافه گلی کرد د دستورا سوریه ده دکه. آستانگین کو راستی تین چنه اف مجارو هن مجارو بابت دنین گردای به روشا سوریه و روجاوه کردستان و چارنویساوی از الگل میوان خواه برز کامیران حاجو نونر کردان د کمیته دستوری یا سوریه ده هر وها سروک کمیته پیوندین در یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه کدامان دمیده اندام پولیتبوریا پارتیا دموکرات کردستان سوریه ما مستا کامیران دمدا باش به سپاس بو بشتر بوناته دست بگیرم خوازم بزنم چه هشت کو گیر بدرسون شانده نافدارتی یه تایبت جبو سوریه جگرا پنجان جکاره گرا پنجان جوینن گرا پنجان بهوی به بله سپاس براستی نه به جانب تنه بهوی بود دسری دجیت هنک اشارت اولو هبون لیوی جاره گرا پنجا اتفاق هاتبو کرن ام گرا چارا هرن باشنار ببن بشرط یا پنجا ام لسر پرنسیپن دستوری دانستاندنی بکن و سیاقت بکن لمخابن جاره کی دی شاندار رژیم خو دا علی کی جوی اتفاقا گوبریجی کربو جبروی گر پدرسون گود گوانیا هفتیه که متشتک برهم نتشتک بو و بوی شوی نممکنه ام دوام بکن دوی از هرما شامی دوی از دسته دانستاندنا ببینم بگومان و دولت عجیب بینه لبراسی نتشتکی غریب بوش که مای وجمرا متزانی بو رژیم نممکنه بکوی پروسیسان ویسان دستوری جبرگو اگر دست بکرو نویسان ده بتخمینامه يعني بري خود دي داوية خوا ونممكن الرجيم دستي خوا ترباخو بكله. بله يعني رژیم دخوازه لسر عرضه همو خاکا سوریه جارا کدن کنترل بکه پشتوی داکو بهستر ده نفساندنا دستوره که نو دا آمده به. يعني اساس ده تنفيساندن وترك بري وتا اول غورونا يعني ند اواوي ده ند بلاني ده يعني هكا فشار سر رژیم نبي ممكن نينا نبرك بريه روني نجي تدستورا بنويسينو نها فشارك ناف دولتي السرايا متبدا زانن امبارغو السرايا متبدا زانن هجي شرها متبدا زانن بشكي مزن جعرده ولا ندست ودا يعني روشا ولا نقل كي خوشا لدبر جيوا كم قلتي ليست خودكي يعني دبجي هري از اماده مجبوي داری جاوی جواتا نابنتوی خونیشان بده و آماده وری نویسنده دستوری انجی جاره سریعت سیاسی لید اساس خدا لیستگاه خوی تایبت دکی یا گو ممکن اینه و کم سری دگوتی وری نویسنده دستوری انجی تو پروسیسی. بله. ما مسا کمیران گیر بدرسون دازانین کو اوه سردان شامی بکه لگل برپرسین روسی و ایرانی بجوه. رولا هر یک جه روسیا و ایرانه ده نفساندنا کار کمیتا ده نفساندنا دستورا سوری ده چیه گلو؟ الولاد هموجي نبتلعوا يعني قالك دولة هنا يجو خدي باندورن في مسألة ده جوانا جي روسيا وإيران درستا باندورا وقالك تايبت روسيا أريكارية لشكري قالك بهز دا سوريا وهشت جو رژیم سر بيا بمني به گمان ایران جیبلو کرد ایران دواره مادی تجیب آجی کاری کرد به جرولا وانا گرک دکارن باش فشار بهتر لی بکن لی از دیسات بجیم یعنی رژیم هر چی قاسی جی فشارک لی ببید برا او بخوشی لیستگاه خود کی بله باشه ما مستا يعني بتني الرجيم تو مدبارة يان براستي خمساريك وناقهدانك جنتونيا قرتي جهايا حتى چه آستانه تونیا گرتی رشد جدیه لسر بريفا چونا نفساندنا دستورا سوریه و پیشتیوی دیتنک چارە سەرێکە گشتی ژێ کریزا سوورێرە.
هنکی دوردا نفهم کردنک جرولای کیتیا ملاتاره هیا رولاوی بتنی آریکار فاسیلیتر بجنه به انگلیسی یعنی آریکاریه دیگه جبوی جوینا جبوی هر دو طرفا بین جمع هفدو بله جبروینا یعنی بگمان یکی تی عملاتات خوازه بگمان گیر پدرسن دوینه کی نحقه و کی نحقه و جگرا پیشی حتی نهاجی زانن کی بهتر خود ده بر نویساندنا دستورینا لین نکارن تشتکی بکن دستیوا ده تشتکنینا 2254 بریاره کد بجه نابه طرف به یکی تی عملاتا جبروینا وکم گوتی بتنه آریکاریه که جدل یکی تی عملاتات خوازه نبتنه کریزا سوریا همو کریزین ده جهان ده بخوازه آریکار بجوی فمران نامینا او نات برجواندی جهان هموی ده ل وکم گوتی دسلاتا وینا لگور بریاره گوتن استانده د 2254 ده ت دسلاتا که وینینه دوی پرسا سوریا ده گو کاروی تشتکی بکه کینا دولت دینا و تودجی زانن او فصل هفته هایا او جینا نهاتیا قبول کردن جبر وینا دمنه او یان گروه بریاره ام هیچی دوام بکن یان جی بریار ننو درکن بله ما مستكمران اگر بحثا مجار و بابتين گردای به روشا کردان ده گرا پینجان دا بکن طایبت مندیا گرا پینجان چاوا مجار و بابتين کردان وکو چسپاندن مافی کردان ده دستور سوریه ده گرا پینجان ده چاوا هاتا گنگشا کرن راستی تشتکی دوا گرا هموها ده تایبەت بە پرسا کوردی نەهاتیە بۆ ئەساس مەسەلا دەستوری هەموو نەهاتیە باسکردن بتەنێ چێ دەبێ هەر کەسێک دیتنێ خۆت بێژی دوا دیتنادا gelekî rejîmê nedivê gerêde gera berî bê ya berî bêjî bi gelekî bi tundî li hember heta Kurd hemû gunebar dikirin bû د مؤامرەکە ئەمریکی صهیونی دەنا ji بۆی پارچەبوونا دیوەڵاتی و ji ber wê jî kaxeza gotalî pêşkêş kirin belkî wedî jî têde dinivîsêne projektên yê cidaxwaziyê em li dijin vê em weke bê biryareke bistên ser wêna yanî bi giştî rejîmê dixwest vê pirsê bênê ji ber mumkin e dizane got hinek nakokî jî hene di vê pirsê de aliyê جمرک بریه بخوجی دخواست بینه جوی خاطری بکه مجارکا دا خراب که و گره همه لی نولو بو ما کاریبو حتی درجه که و اواگو دخواست وگه آرمان جاوه گو بینه دا خراب بکه ما خواست گو بکه برجواندی ملت مدا تایبت و ملت سوری بگشتی دا جوی خاطری مرون بگه براستی دستورکا مدرن و دموکرات جه سوریا را ما کاریبو حتی درجه که برسوا بدن و تشتیون بجن نراستن یاش همونی گرنگتر من بحثا پربونا کلتورا دکن که پربونا کلتورا دیولاتی دا و چه دایا کردا و گنمونا چه دالی زمان دبی چه دالی کلتور دبی چه دالی ناسکرناوای سیاسی دبی برحاصل بوا گوتنه گو جاری فرصت دهات از باخم و هناك حوالی دیجی براسی ناز بتنه جرکبریه جی و جارجانا جی نکی جواتا سیویل جی با آوائه کی دهات بحث کرن پرسا کردی برنگه کی دموکرات دهات میدانی باش ما مستا تومتا جدا خوازی اوی کوتا بحث کری یعنی شاندا رژیمه بتنه قصده و مسده تومت باردکه یان هونجی وکو انا کسی هون تومت بارن پیشی دگره پیشی ده یعنی بری چند گرا ام حمود دانا برهف لجبر پروتستو مکر ما گوت ابنا نحقیه که وندکن وندبجن کرد حمو جبر تدید بحثا قصده و مثلا پترول دکن و مثلا دسلاتاویل سر عرضه وانا گریدانا امریکا را برحاصل او تهمتی گون زانن لهمبر وینا براسي بهتر هر کسی شانداما گوت اون چما کردا حموا تهمت باردکن بجن هنگش کردا شاندا اپوزیسیونه ما مستكمران ما بساطه بله بله بله
يعني دست بكرن ايدي قوتن هناك شكردا او خود يعني دقلك اخافتني خود مرو تاني در او قومانا شكردا حموات كن وكرد بروجنا هر نابن تويتنا باش مامستا کامران تو وکو کردکی د کمیته دستوری یا سوریه ده چه استانگین کوتینه پیشاته استانگین تینه پیشاته چنه و کیجان عالی پشتوانیا ودکه استاگی هنا يعني دركبريه ده ملف نكي يعني خالن ناكو كند نامدا وام اللي بالخدتنش بوي وام بقنا جاركيش بوي وانا هنا يعني بيجو مروف وابناف بكي نباشا بيجاونا لدجي منو بمريا لدناف ركبريا سوريا وام دناف دنا خلكي جو بشجريا ما في ما وهبونا ما وبرنجكي ديمقراط سوريا دميزينه هنا وهنا خلكي جو اوجي حتى درجه كي بهشتنجي لمسا بيزينن قالكي اوجي بپرسا عروبته وغيره داينا او يعني وكبه ديروكا سوريا دا ناسكرينا بصلايا ايديولوجيا عروبته هم حاكم بو هم جي بارتي وايديولوجي دباكرن بروسيس كا زحمه البيشامنا حسانيه ل ريال برما او جو ام كاربن شريكه خطانه بكن جو ام جي خدي ما فين في ولات باش مامستا کامیران اگر های هجمارا کردان د کمیته دستوری ده زیده ببه جپا ج مسده ج امبیجن ج رهبری پیاده یا ج پارتین کردی یندن اگر های د دمن پیش ده هجمارا و زیده تر ببه هجمارا کردان د کمیته دستوری ده لقور تشتي از بينم از تشتكي ولو نها تدللتي ولو نين مخابن يعني ببيوي قال كي باش بي تشتكي ولو نهاز نابيدم يعني نام دبهيزن نجي بحث قولوا هاي باش ما مستا تبحثا نجات پرستیا کل همبر واتینا کرن خاصم شاندا رژیمه تقول ناکو کیج نافبرا يعني شاندا اپوزیسیون دی جهنم درباره مافی کردان درباره ام بیژن ناو کومارا سوری کومارا ناو عربی تدا ور راکرن شاندا رژیم اپوزیسیون سرویه که یک نرینن یان د اپوزیسیون ده هنه کی نرمترن شاندا رژیمه درباره مافی کردان نه خیر نه یک دیتن هنر وکم گویی تا شاندامه ده گو بشگیری آمد کنج بوی ناوی سوریا نبی اونزانن یعنی کمیته دانستاندنه یا گو ام نونره بنا هفت لاشی سیاسی تدن دواده خلقك هيا بشگیری آمد که خلقك هيا بخمساری لید مثلا نغمه مجواره ولو بیان ولو بی خلقك هيا بنا لازمه ناوی عربی سربه وجا جدا او هيا دناب مدا و پرسنا هم ابتني پرسام ناوی وی بگارن قالك مجاردي هنا يقول ما لابدو نكيريا مخابن يعني و عمل برخود الدنج بوي خاطري ام بقينا تشتكي تالي جي وقت يقول ما قالك جراغوتي ام نجن ما في كرداد دستورك بيشروش دنا بي الباور كرد الويدري باشتار بن يعني امضوا كنسر دستورك ما في وقت دنا بي بله مامستا کامیران اگر ام هناك بحثا گوتارا کوتا پیشکش کریه براستی سر تورین جواکی لسر مالپران یعنی هما بشیوه که برچاو ده دگودانه که مزن دا گوتارا کوتا دگرا پیجا دا پیشکش کریه اند خوازن تب هرگلی بحثا و گوتاره بکی صدام چوبون و برصف بطایبت جکیره بو دشاندا رژیم ده و دشاندا جواتا سیویل یا بسر رژیم ده دید شاندا جواتا سیویل جی دباش باشک نزیکی ما باشک نزیکی رژیم دو گوتار به اوی هات نگوتن و پاشه گلک جاری دیجی پشتی گوتار هم هنه دیجی دی بحث کردن مجال کی از نجار بون برسه بدم ایمن باوریا بدا یعنی الدیجی واب الدیجی و اواگو تخستن بجن عروبات نه ایدئولوژیا عروبات يعني نوكتنا تويدي هر نتوتي آزادا وتبع بيجي بيشتغلي يعني بكرتي تخص البيجن هر كس آزادا نافع عروبتي دا تكردي غمناكي اللي تعربيش يعني بكرتايا ويا
بێگومان مەی نەشت باناپناتەر باس پێ لازم وان بەرسێت وان بەرسم هەگەر وەکە هاتە کەرەمکیری جێخۆ گرتە بە ئێمە باوریاندا نە شتێکی تایبەتی منە ئێمە زبینم ئەف بەرهەمێ خەبات و کەدا 100 سالیە دی کوردستانە سووریادا یعنی خۆی بوون دەست پێ بگێ حتا تە بگێ هەر دلۆپەک خۆهدان هەر دلۆپەک خوین هەر مرۆڤێکی کەتە حەبسێدا هەر کەسێکی ئیشکەنجە هەر کەسێکی خەبات کرد بووی وڵاتی خوا ئێمە بتەخمین ئەمە ئەڤنا ینی نونەرتیا وات هەگەر مەگاری بوو ئەم vê namê bigihêna çi bêjin yanî xelkê ya dî wextê mirov tiştekî dilwîsênê bêguman tu mecbûrî tu bifikirê tu ji kê re yani tu vê gotarê ji kê re dibêjî li wir civata nav neteviye bêguman li hember ma rejîm heye ma kira hişê xwe de wextê ma gotin hazir kir ya di duan milatê te he ya dî dostê te jî hene ê gotu garibê wana nexisirê ji ber wê jî gotin heta derecekê gûrengê hat derket heger baş bû wek ez dîsa dibêjim neya min tenê ya vê milatê heger xirabîk tê de hebe ez berpirsê Belê Mamsa Kemiran tu ku nûnerê Kurdan di Komîta Destûrî de tu çawa kar li ser çaspandina mafê gelê Kurd di Sûriya pêşerojî de dike ez tê negihîştim çawa Wekû nûnerê Kurdan di Komîta Destûrî de tu çawa kar li ser çaspandina tespît mafê gelê Kurd di Sûriya pêşerojî de dike yani hebûna me li wê derê esas kareke ji bo çespandina mafê Kurda destûrî û ji hemûyî giringtir li ser di xeta mirov hereket bike yek jê şirîketê pêşerojî di Sûriyada tu buwara tu garibê wana bixê dost ji bo mafê Kurdan ya dî jî civata navnetewî yê got karin bandora wa li pêşeroja Sûriya heye wan zanin kîne jî mirov wa jî tevlî vê prosesê bike heta mirov garibê bi rastî mafê Kurda di destûra pêşerojê de biçespêne yana wana wê ji me re zor be Baş Mamosta her car gerek bi dawî dihat gera paş wê re dem dihatan de destî şankirin heta ku hûn karê xwe berdewam bikin lê ev gera pêncan bi dawî hat gera şeşan dem nehatiye destî şankirin hûnê çawa karê xwe berdewam bikin karê me yanî civînê me ergav hene Komîta Destûrê amadekarî hene bêhtir jî amadekarî dibin wextê ku em nêzîkî civîna xwe dibin heger tu behsa me weke Kurd dike me berê jî kiriye niha jî mê kin û sibe jî mê bikin em danûstandineke navnetewî bêtir yani em pêdirabin û me name jî gelek cara şiyandina ji bo xatirê got piştgiriya me werê kirin çawa sibehî heger destûr hatin nivîsandin mafê Kurda tê de werê tespît kirin ve de ewn ji aliyê me ve wek em gotîte em vî rengî xebatê dikin û wek endamê Komîta Destûrê bi giştî ji xwe civînê me hene û amadekariyê me Belê Mamosta çend pirsê min derbarê pêşeroja Sûriyê de hene sîstema herî baş ji bo mafê hemû pêkhateyên Sûriyê tê de parastî be çi ye federaliye rêveberiya xwesere kantonin navendiye nenavendiye kîjan sîstem ya herî baş e ku mafê hemû pêkhateyên Sûriyê tê de parastî be hûn zanin em weke encûmen programê me mesela dewleteke federal û lê em ê tena xwe nikarbin vêna pêkirên û bawiya min weke kes jî baştirîn çare ji Sûriya re êdî federalîzma ji ber pêkhatiyên heyî yani ji Erebê Sinne bigire ji Elewiya bigire ji Kurda bigire ji Asûriya bigire ji Tirkmana bigire kîbê ev ê got îro di Sûriya de dijî ya got bigihêne hev dewleteke merkezî wê li ser hesabê hinek pêkhatiya be ew najî ez bawer nakim êdî kes qebûl bike ne xelkê wê pêkhatiyê ne jî garantorê wayî derveyî sînor yanî
بله باشترین جارا فدرالیا فدرالیجی چه رنگی تخمینام سوری بخو کارن لسر وینا اتفاق بکن جبرگو فدرالی گرک تخلیته بيجي هنا کاری تایبتی که سوری بود. باش ما مستكمران بگشتی خواندن تا جراوشا سوریه را ده سالا نو ده نخواستم کار رفبریا نو یا امریکی چیه یعنی اون چاوا شروع دکن چاوا دبینن راوشا سوریه برف کوه دچه زحمته يعني ما بريجي قوتيا وإيروجي وصباجي براسي قلكي زحمته عم بجن بري كوباتشي جبرجو بريار دستي سوريا دركتي ايدي بيشروجا سوريا دفرنتي تي دست نشان كرن وبدزي ودبن ماسيدا بهناك اتفاقي نابنتوي وهريمي اللي بتخمينا ما يعني هاتنا بايدن جرينج امرو السر وسطي ابهرناكم وكا دوامية سياسة اوباما بي اللي از جوهرتنا كيكيبو زنجيتي دنا بيدن ممكنه حتى درجة كي سياستك ياغونها اشكرا ياغود بيجي فشار لسر رژیمه ریگرتن بر ایرانی دیجی ترور بهتر دوی چارچوبه دا او سیاست وانا دوام بکی. جبو کردان ما مستوی چه هبه؟ جبو کردان گریدای پرسا گشتی یا سوریه. اما بخوا حتی نهات اشتکی امریکا تایبت بپرسا کردی هم ندیدیا. بس قول سر عادي هناك حركة تينا كرن تفهم كرن وكو كرد يعني أمريكا تخوازي جدوج كردار دولتك يتشبكي از خوا ولو نابينم لنابت بشجوه جيبكي أو بشجيريا أمريكي اشترت في هرميدا يعني جي حتى دولتي دي دوي بزانابون أم دانوستاندن بوا بروجارة بكن جبر تالي حبوناتا بخلقة كتيرة لفي ولاتيا ممكن أمريكي أو لا حتى البرنامج دوی کرد زانبن گاوی خواب آوایی کی باوجن و دجمناتی که کرد نابخو به کاتی سوری دچه نکن و دورو برجی دوی های آواجی هبه بوی رنگی مروف کار به پشگیریا ایرو هایی جی کردارا به دست بخیب زانبون بکار بینه نکوی واره کی ولو دگو هاتنا کردستانه کی وکا کردستان عراق اجمر چکن حتی نه دلیلتی ولو نینش که مایبا اگر صبحی هاتو هبو او چیرو کردی. باشه. درباره دانستاندن کردی نوارا انا کسی و پیانه کده چه هر دو آلیانتی خواستن؟ و دانستاندن بگهنا اتفاقه که اگر نهته پاقش آن ام بگنا اتفاقه که اب خواستن و دیالوگ هنگی زحمت در باز بیرون خوشید بینن رخیدی پیلک هنگی مثلا مكتبه ما شوطاندن وانا نباش بو هناك داخيانية نباش هون بالنسبة بيشمرقا وانجماني اونا ناينا قبول كرنا كبير انجيبه از بهورناك من نهتك باقج دوي ديالوغي ده بيشي ام نهتك باش امارن ام بگهنا يعني منك المهم افضل مستاندن دوام بكن فرصتها ويتشيا فرصتك جرينجا برای کلی کشی میگوید هبونا امریکا و امریکا بخسر پرشتیا بعد مستندات کی نداشته کی بچوکا. بله. اگر کرد ولو سبک لوی گاوا امریکی میزنه متخمینه من خونده که گل کیشاش. باش. ما مستکمران درباره روشا عفرین گرسپی و سریکانیه. به روشا سوریه و گریدایان اگر هیا در رفبریا نو ده هنگو هرتنک درباره چارنویستا وان باجاران ده چه ببه؟ از باورناک. يعني أبنائي بلكي بقشتي جالسية داويدا سوريا دوري راست أب إدارة نوهاتيا تيخيا كرن وكجوي فشارة كل تركيا بكي لوي درجة جو واجواهر ما دريخي از نظام تشكي ولو تدلل تقولو خيانة كنت داخيانية ولوجي بنا بيست. بله ما مستكمران أخافتنا تا يا ضوية تخاذي شو بيجي؟ يا داوية ويام جملات خورة بيجن يعني همبر ما دستي ما دقلك يعني خرتينينا ويام زانبن وزنا ماجي خاصة حتى كودري أم قالن تشتابكن هي مازن أم نكن لأم نا
ولو بوین بن به ایراده جی بن از بنا قد نابجم لهیا مجی هبه بانه خستنه مجی بزانبون ام بخوازن سوریا پیش روزه دا ام مثلا وقت نمونه ام فدرالیت خوازن احتمال فدرالی دست منه کوي لفدرالی دست منه کوي نه معناه نه متشتک دست نخست نه اگر مکاری بو ام تشتکی دی دست بخند دستورا پیش روزه دا هبونا کردا مافي واي سركا يبنجاين بتخمينا بلاطي مجيد في حتى درجه كي بجير بج في مسألة. بله. گلک سپاس جبو مامستا کامران حاجو نونر کردان دو کمیته دستوری سوریه ده هروها سروک کمیته پیوندین درو یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه دامان دمه ده اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گلک سپاس جبو بشدار بناته. تماشاوان هجا به وی آوهی ام گشتن داویا خلق اخوا حتی خلق اگنو ببینن ده خیر و خوشیه ده.